Joe mewe ka yene diala konti lianka roi na gwasme ka Nuer TV. Bia kamal. Joe bana link Nuer TV channel bana ruac ka kui kuum SPLA IO. Kuum SPLA IO te ka Joe mijikan lat. Joe mo bana jadil ka liankel. No chana yangaje no kuum SPLA IO ka kor gwamber chaje chot pinya tama kuum kiir mayardit gwasme mo na ke de nekien kango de talamay latkene chagu jeno kene shi kumedian jatal lot ne to wan quit ke kuum SPLA IO no chikata lot bana jome bana jakula linkel en go ngumla rote ka kuum SPLA IO kan kono ni ami jiram jidit gwasame kan TV channel gore jeno jin beler mbi nyoga nasen ko ken ko gore en go jin ba der subscribe ko notification ba der jatwany bana ler ban jelin kan TV an wala shankaro ka pay baro ron kina dangaro wide jan dangaro wide di cha ban jome ban jelin kan kuum SPLA IO rachen chikana lat chala do nena kane shwa tin lat ke kuum kiir mayardit shwa kangat kiir mayardit jaram en yarmal chikan jomo chikana lat ka jomo cha kwen gwasame ngai kon dial mandan darode ne ko gwase dan me chukor me to ga jere wicha ke South Sudan kule lare wike nasir chiti dial shike fail shika wejek re wich ka South Sudan kelio chana rajane ka gwase ne amone kuum kiir mayardit chakor che tongno wal of course ka gwam me chewe duno kore dan tere jere wike western equatoria gwase te SPLA IO tandi entekaten ke te de ni ken tekaten me shegu jeno telemle rode shogorno be jenna kormo be nyab mo ko je extend to the greater penal state ko jen gura gotten kontinde kuum SPLA IO de jika de ka catch especially netin kontila ngwani tin wanamo shitke ngwani nuari siawon ke ngani ji equatoria tin te ka western equatoria ti chunkel ke kuma daktriak machar enono ko kor pen tungwan ke jen 2025 me ka paikel ke ne ke 2024 gwaze dane chicken rule chicken kamrar no ba shek point dial ba ka di lepre wich ka South Sudan shek point ka gosen konti la tolbok la ja tolkatin shu kuum kiir mayardit shu mishit kana mo shu kana lat ka jomi be ka je en kiir shu jama daktek machar shu agree ka shu kan mishit kana mo shu kana lat chalad mi ko gorga jeno baron kida dangaro wiri jan dangaro wiri diech ko baje kule celebrate gwa no chalado kan paywero kan chop paywero ka 2024 no shukana gorno but all the checkpoint ba ka yik open tele checkpoint me bitigaka name a plant of course a plant misharele ka kuum kiir mayardit ngai ke jebo mene daktek machar point ngaje me dane la rode me cha check point sha kelep kan diala lo jel torbiel freely ka jen 2024 ka pay wero kiir mayardit jono no be de beje move gwade dane teten ko sha ngaje no tel mishala check point meten wanamo ko check point gwaze dan me la galat keje gor keje kuum SPLA IO wonena ala Sudan Liberation Movement gor ken no tele kuum kiir mayardit de ni ken chicken bejal ko de ni kiir mayardit la ken jen bike de ni SPLA IO biken ka gor no biken ka yan match dundo ko ngai ken no ti check point tele dom mo de ka jal ka jala ken ngaje no ba ka dil kapchong de dop kan torbel te ko ne la palka we kenying civilian de ni SPLA IO ba terbil baje kapchong baje tol bika tol bug bika yor pinya la tax ba ka palwe bika we ndo ka dobe ran shikire gujeno okay cha queen kwarcha bilat ke 2025 so ngum belel chogorno belat melodian bejeri alika ko ngaje no cha election cha je extent la 2026 cha gorno be kuum SPLA IO beje destroyed ngoda kan 2026 kan ben kan election kan ben ko election miche ben ngade jengo de ne to wande ka vote kan wana mo ngai ko na ke 2024 beka January ka 2025 okay cha right ke 2024 mo
ke 2024 shi refugees to wan chika jen chicken jen ka kamni jen ka rol Ethiopia jen kan ka Uganda jen kan ka Kenya chicken lu dawuch ka South Sudan ko chagu jeno te mal matote ten ke mal mashanen engo shimal che ten ko ne ka gwase dan me che Dr. Machar chalore wiki juba ke 2018 ko ba transitional government and transitional government wo ba pair ba jalat ba power sharing ba jalat menemi sha mal ke cha ko inquiry cha jalat ke jen 2025 but me cha je be extent ena chukiri gujeno na ko a plan kir bokeli wona mene to go no be take a new strategy me be kume Dr. Machar be jere outdoor keje menemi cha do mo che jek eno chu gorno be shek point dial baga jaka bakalep you can all of them both the president and the vice president are agreed ke order rana chicken last let no me chikira ngaje no cha border cha kalep chu kir mayardit chu de chu jaka equatoria chu kan kuum SPLA IO chu kan gwanyan wona ne ishi kuum SPLA IO chicken shek point dien ishi kan agak shuga jian gwaza dana tikatin na more western equatoria shuga jian gwaza an tikatin shukan gwaza dan tiji SPLA IO tin man shek point den tin ka chicken shek point chicken lab already cha te onga shukan mak shukan ji security kan ga jak ka shukan wargana gorno shukum SPLA IO she order she je yar she order sha lat kir mayardit chicken look so again shabe dan chicken shap chukan kuum SPLA IO chukan yu yan ma den gwas ma chulia to no ka plan mi share laka chukan de jadi chukan chu jak re wika western equatoria ka tambura gwad mi kelio ana shukur yo shorar me che kuryo tin ka samman abene ka 2025 amone ka January no me kan ngaje no tele shapen winemi tele mele rode tele no she is stronghold ka kuum kir mayardit ka kuum Dr. Machar so tele duomde kan Dr. Machar de kan gwain ka je no chu kan guje no be can extend to the greater penal state ko be kan nyomo to kan tan again is ya chunen result dung kore da na sha to ka penal chu liam di chu tok kam je chen bor ala Nuer wai ha mi kan kuum kir mayardit SSPDF chukor mo chu tuok ajen dobe dan e chu lia chu tuok je chwa chu na ka men general majur are which ka Nasser and namokeliu chu dak are which South Sudan keliu chu men tama mulai ko na tama no telamal wo cha gwada dan en bumne jen malador Nueri of course dan Nuer ngai ko na jen gwada na bum keliu teten ko shi Nueri shi ka kech ngwan Nueri kech ci South Sudan ci ro nyoka mi je jarode kir mayardit jene yenaka chwa tukun chwa kalep yenaka gonna kontinenten jenta danan teten ko ci Nuer shi ga kay ne den konten wa nang no dorien ci South Sudan ci kanyal ko ci kir mayardit go jeno Nuer ngot kan ka bom ci go no be yene point Dr. Machar goin kenen no ne titi kelo yal ka Dr. Machar ko kujima ba ka dil ba Dr. Machar ba je dil yen ko ken jo Dr. Machar ken nok ke ken order ken amin ken honna ke ken respect so yen kan Dr. Machar ko ken ci Dr. Machar ci tel power ken Nuer wayami ano ko dumisha wudumisha yeshu wujene ngoda bone chang wudumisha kana nak bone kana liuka crossfire dani ci to kan Nasir ngoda bo den Nuer de ka bugbo ka kwi de ni te konte shilu ko chara do de ni chop ko kudang wan wa sha career ku yara diu ngwanen Nuer ajan mene yana kor mo ke lu ci wore wi ka South Sudan tama ma metela male o ci kore dan ci tuok kan o sa Dr. Machar chaje yen mi lwen ka Dr. Machar tama de mal derben ko jom ma ta kula lat gwase me kuum Dr. Machar sorry kuum Dr. Machar shela do ne yene dialon kontin tere wi ka South Sudan shwa lat ke kiman lat ke kuum kir mayardit chwajeling kir mayardit logo jenu ba kuin kware ba jelat ke 2026 ajen menen yeren tama yera Dr. Machar gonye Dr. Machar follow ke do mi shatok so ko kujemo chwa malat kene chwajeling ko telemi tok mi be ka kuum kir mayardit un wero kirun wal doctor te kware kir tele development tele peace nothing
so ko kuje mo jungne eno nene ene jom shalat kum kir mi yadi chwa jelen ko telemal no benongye ngum shakane ko rundial telemal mononge en kum kir mi yadi ay kenene en kum SPLA IO chongna kel gone jeno banna ngot kame gor kon mal ko sha gore kor duno chede kene shiraro da gang ma sha jamak jen jawran cikanalat keni tay chomno kun mal beben ba da trema char ba je delon be male dan e sha loko kir mi yadit ba je nyoko malat ke je nyoko kir mi yadit jen cha fail ka kan ped yalati no gor je no dere kum SPLA IO dere je joy kace je lonka ma joja je a chang man cha da trema char che je yen te lwa yen ngoda ba nyane je ka kuja mo chana gono be mal be ten jen je wadan inshallah na me ka gor no ye nyara yakel en ban nyo je kala rodien biata kamal bye bye